1 plus 1, Magellan. 2 plus 2, Lapu-Lapu. Ay, inapo. Ano naman itingkan mong Diyos kailangan yun. Tapay kastoy man tisumbat na dagito yung test mo. Gisumbat din. Mahala ka nga talaga kin ni Amam. Baglang kumanood na ni Amam, ta iso timang isuro kanyam. Talaga nga, maibusti pasensya kanyamon, maibusti pasensya kanyamon. Ay na, agsasangan to ti urmot mon, Bonjing. Di ka pala makasursuro di eskwelaan yon. Tsak tubay ka lang ang eskwelaan, may. Lusi ka nga ron ti kalaingan di eskwelaan nyo, kasi ano lang ang di katangaanan. Lukas na nga, level ti panunot. Ate malangan, kitam, nakitam da ito'y. Assignment mo manan, di man inararami dan. Kaya may garod ka dito yung balay nga ramidan. Nga dito'y balay nga aramidan. Ngam assignment mo pa lang din na minsan. Dapat di ka man yun na isubmit mo da ito'y. Lakayan kan, Bonjeng. Grade 11 mon. Ramidan da ito ni. Science daytoy anak. Dapat day tamat din anak ko kaamomon ti Kasama science. kalaingan ti science eskwelaan, may. Siyak ti kalaingan ti science eskwelaan mi puro sablay mo garod. Matter. Matter lang gayam. Matter lang gaya. Makagitad ka garod ti example na ti solid. Sulit. Kitaan nak. Ti solid anak ko. Dagi jay maigganan. Lagi di may ganan umangtad ka tili mga example garod. Sige manggarod no talaga. Kay, spaghetti, pansay, crispy pata, lechon na. Bonjeng, makan man tagatan di panunot mo. Kisulit mait. Kisulit na tagay. Isun samot dapan mo adalan data makmakanan no nya dagi kang kanam. Ay na, anya ti favorite subject mo recess? Puro lang makmakanan. Kisulit ko na yun, ay. Nagigaman natin. Makanggumay. Apo. Sige man lang nganan. Liquid nga rod, mangtid ka example ti liquid. Liquid? 1. Awan dyan nga to ti sungbat. Liquid. Di man amo ti liquid. Ti liquid anak, adi agay ayos. Ang gayaws? 1. Mangtid ka ti 5. Lakaw. Apo. Orange juice, pineapple juice, mango juice, apple juice, milk tea. Munjay. Ataman apan ti anti. Tsamo ti kan panunguta mo. Liquid ko na yung mga gayos ki. Ino magkaya si Diyos ki gayos man dito na yung tigarabukog ko. Hindi liquid na jay. Pumuraw ti urmot ko ti kasta anak ko ngar aramidam Ay na. Di kayo mawawatan eh. Tunayo, agayos ka, agayos mo tagay. Walang makandiam mom. Luhaan nga dagita ay ayam. Puro makan, tadatan ti panunot mo. Ang atoy ni gas nga rudan. Gas. Nakalala di gas. Puro ka nakalala ka Nakalala mo talaga. Ang andyan nga rod. Utat. Madi mga makanada yan. Kamalimanain eh. Kigas mga talaga utat. Angin na jay. Maibusti pasensya kanyang matal talaga, Bonjeng. Maibusti pasensya talagan. Dadam mo nga example ti solid kin liquid nga pa. An nga makan. Talaga. Tuwan. Anya nga rod. Siguraduam nga correct. Sulid. Tabal. Nya. Liquid. Bures. Nya. Tapos gas o utot. Ay, ang tabal bures mo.